La sino itum cedan dia ling sita aron dan si cedan ngin. Demokrasi pulo demokratos. Itum nuluk ajak kong long ansi itum kam klaim nanti. Nuluk ajak kong long lide itum aron ating ben cedan kun e. Lahilo alam ke tren nailo nom itum hangjo sita. Ini tu bang lo nang kesong lo mesen lo hinoda kahit lo pupelo mesen lo na kesong seta ini tu hala election ho da bangke bang phansi behai nang pupudun purong lo kedi lama si tu manang koi pupu ta lo pulo lo bangke are pulo arona tengwe ni tu phansi behai nang pulo ni tu si japo nang pulo pilo nang teng tu pulo bangke putu arona tengwe Pilo ni tu banda dak dori puna putu pulo bangke arona teng benke layo alam bangke lasi itu yang si halatum donang ni pada election na pitulong le dan ni situ di puateng buat apa pitulong le dan ni anjen non spesifik akesta sa si pangjo hem hada hem lodi hapon na tu hadi hapon na puan na tu lo ne jo sa si pangjo along di kamsa kali pangjo ha se pangjo alam di siri ingkoi rai sirai sistem among le bang komanda Johan mane tumpang ini tum cerai ni lapang ni tum cedan bilo haji GKSA neli government asapuri do pomotlan GKSA cedan yakin sahai lo lapen halong so high court pulo council phansi ke pu nantung la dia teman plumra sang kupan jolong le situ dek no aman no anta pikir dek lo itu komando jokse itu lo council itu lo ini nang betan do nang dek kalang ke kalang la solle itu lebo sente la solle lebo sente itu kita ketenjok presidente la hello aku jongsi Jongsi itum aron dan diklaim lo Jongsi halatum nang tok nang tendun pulo tante laban ke pulis ta halatum hase arrestan po halatum hasi laki charge nang po lagi itum order pulo ko laki charge lo po council ten order pita melo isia pantura lahilo ka niyom lo pe lasi ini tum kasininan ni ke itum political power bilo itu ma political power imitang si entek ng G. Kaya na lagi. Si sidul ka ng putang lo. Election kami, vote kipi kami, sakori alam kami, lapin Ronglia patta kami, kedo anason, andeng PEC, dan andeng so, andeng PEC dan ke inkoy long. Siksi jolo long putang lo, laki nang tumati, nang tuminggi hangal limlet tribal tum. Zinong itu mana itu? Harus power itu si otik lagi. Nanti ke itu lah arona te nilidum anak coba nilidum ki puber ke. Ya itu kaji cok kaji trainment kali. Lapen kaji cok kaji trainment kali itu aron dan si klaim nanti. Lagi aron dan itu klaim nanti itu pun bola ke. Aron dan bola itu ke demokrasi ada. Nililekang wai iwan pun demokrasi kali. Bang percaya dan tanong ke demokrasi aron si FF ang itong demokrasi aron ke kroy ng kokpol. Lakan nun niligit pinamang ke sakrukan siya mo ni council itong pinipan na ambong. Laka high court na ordan do gedi apon pinipan na ambong. Lasa sakrukan siya panalong lipan yung titubik ng G. Kumani ka dolang kumayo. Ningkan ke thong liba kapsan kumani ro ha tum handa ari tuludud dan bagi da ko hada da lang pasan kumayo kalang bagi lasom da bigi ante hala so long leta nang tu nang gi itu aron dolo lagi
lapen PGR BGR along le anke lake tribal tum silong chotsi uta Supreme Court along order do nata la solam da nitung pukom lo sita halapo itu ma council tung ka polalo alang nitung itu ma CEM matapu lage nitung patasi pitubo plong nang plong plelo sininge turong na patiti lage siksito ka pipuklo ke lage emetha power si ke war lo ke lage jok pelo la songe nitung party pukali la solam afoklo non ke do ruling party tum le claim that asot nitung ante pansin ningkal ro ante nitung de sang from ya kam belon parge okjot pu ko mage alam lage lasi non ke dak chot kali la ba so PGR BGR chot kali non eli tum ye petroleum de halat haura ghat talu uttar morbil halata PGR BGR longle halata hala bongo sena dom phat phum seragra halata itum phat pape jok bidang ji tum tribal to phat lan chot takali lang akang ararong ta kilometer phige bongo sena tum cherai etlo kang ararong karpi tum rong ni ben don thong ke ni be thala da ke dong ke alang li tum karpi tum ke hada ke kijuna langan tabe bongo sena tum long ti lang ta yu nang hada la por hala kang ararong ta eviction claim ra karpi ba inglong ara tum pan pi et nang ji la pen railway line along an railway line tutua na tu anante bongo sena tu si plane siap lo lagi nang itu kado ita chini lo ili tum ajo ke dam hai di jok ta hai area ke di pu railway line along beke la anta bang bongo sena tu si plane siap lo hala tum han ka eviction nang ke a order ka break lege nang ji ta kalilo lage Assam Land Revenue Regulation along Rule 18 today Rule 18 attention notice sa pinang ni notice people pinten alang litom han eviction lapor laga council tum halatas claim serak nun kusi ilitum chonigrilo lapen ilitum an kachisong ke insam jinten aron pensi kisong dek nangji upede moheta lisong tapulo ilitum hanang ne rui dan peng phu ke joy pikyo lagi halaswa abar sai si ke chulang zok la administration asam government to mangge la pedi tum thang na pa arrest na petron phu our sai mangge ili pipe de nang ko la anin jesi nilila council to bhadda not em revenue da doge yadi alang lehem pi da doge alang ni council na education da to alang litum iko ya tarik mesin nang hang na tu la kan litum ta tun po mesin alam la tu no kita na iko ya tarikan da alang litum cho hang man ni tu gen mo long da sok ti na litum nan da tu alang ni ye si la dan tan lo ta so